Wahuni se tinahe, kariwes ona si hunzadekwe. Ungwe huwe suditni gorhan zina hoda sakon hao ne sungwe dizu. Sakon hao da hunda denorunkwe, tanu nega yeri ni oriwage, da hunda nu maradusage. Ezo wahunderio, wahundun karyage, tanu rodi jokowana wahunihie. Yotni gohraksa zina hodiadawa, wasagodanre ne sungwe dizu. Yaga zi degeniase nene yagungwe tenune yunda jaa, gana dakta geni derundakwe. Gani jagoyaha wahua detsa ne sungwe dizu. Wasagohrori zi raksaa ahanagarade, de gana wida ahuana dunkwage, ne e antadasawane gayanere goa. Sayorhane wa undatrori ne otnistaha zinahoda wa agodetsa, wa undatrori zi ayagowirayanda ne, otnistaha wa agonakwa ne. Aska wasundade agosirage ni gahawi, ne ene wasundio wa hanagarade ne raksaa. Ne ene gawirio denu raksa dio, kwahiaga ziyah otena te huat katun ne rosota. Wa ogerahwe yaga ya ewiska runda zi ganyadira daje, tenu eto ya huatkatwe ne raksaa. Nek zinona yuzayue zi ganusku, eto ne e yetskode ne undajaa nuwayat dahawe ne raksaa. Yunzayogarahwe sok arde to nuzayeyare, zi yuwizagarunde zi nuwe ya huatkatwe ne raksaa. Nek zi ona yuzayue ganusku, to arde ne undajaa nuwayat dahawe ne raksaa. Yagokstaha ona wa agotni guhrayanda ne zi rosatstansirawana giga raksaa. Oni dayundasawa wa huanorunkwe ne ruadarea. Agwegu ni huanues zi wahadehyaru. Jotkun ses yaga de hodenahra daje. Agwegu ne gatsena ogu. Oni ses yaga ruanarunkwa. Aska wasundade, ona si hodehyaru wahodetsa. A era ni garundes onanda wahatkato, tenu inu ni awe une ahdera. Garaga ni gahtehroda, tenu gwahti ganat dagayende torajes agwex dahatkatunius. Wasagohrori ne rosota, zi onagi ya gahawe ne ahoyota zinahoda raunhau ne sungoya dizu. Ne egi dahyajerate wahahonyuni garaga otstara waratste. Zi onagi wahasa ne rauhueya wahatunhuarege ganyagahaga zinue tadinagare warete. Tanage ha zudadi Yahweh Yahweh yo nene ngwe nene dun dum na he Yahweh Yahweh yo Yahweh Yahweh yo dasa oseyad tanage ha zudadi dun dum na he yaha. Zi ona yahardawe zi nue tadinagare ne ganyagahaga, tehniase wahuaga, kwaserega ohuasetu. Nekzi zi ona wahyatkato ne rahueya garaga otstara yonyadu, wahodinehrago tanu yah oteno te huatsteristu. Garhagun yahare oskinundu wahadarata, ne ene asagoyu ne ganyagahaga. Zi ona skayada wahario ne oskinundu, oksak wahaya guto wat hadinuhuradu tanu wat hunuhuradu ne sungwaya dizu. Oskinundu dasagoyu ne ganyagahaga, wasagori wanundu se ne yahuaya dahawe ne raudinadagu, ne ene radiyaner dahaditara. Sayorhatne ona yahuaya dahawe radiyaner, yasagohrori ziskana radi wahawi,
tenu kayanere goa ni hoderi hodahage. Nekti ja oksak te tone takwane kanyake haga. Onekti wasagona dunhase. Oguirage waharata. Kwah aktedi ja deo taktun kaguirode. A era ehtage tkanyadira daje. Ezo di ohnawade tenu jonyat stokkode. Ti ona gwah enega yaharata, etone ohiti gwiriage, tenu yahayada ne ti jonio stokkode. Yahki te hoderi haarehkwe, ne katke unkak aumza huaga. Sunza yorhatne ohrun kesti, kanyake haga wahunt kato. Enega nuguadi, ta joja guaragedo de, wahunt ka zere, unka eto itres, tochahuni. Togi na itrede, kwahya kanega te hokare wahtu. Onegi wahuada humsada de, tina hoda rori wayandaje. Togi niya wau, ne kanyake haga, tunajirahtu rodiena ne kayanere goa. Yahweh, Yahweh, yo, nene, ngwe, nene, oh, dum, dum, na, hey,